apa ngade pingin duh Paman sisian bapun diajak banget doangon pengingat dinirita kalau paman meras titi widi begitu paman wali gramani maka pamucuk teh buka jani kadi sama wacanan bapa angon pengingat angon pengeling para keramo dan ini dijaga paman bapa dini nadap jaga mapan wet bapon sapengeloh bapa dewi tuling jagat jawi remu widangan gunung rawo napa para destini di jagat gunung surawo dongin Aduh luran bahan wali Pinaku dasar bapun nabda mencekang bumi di bumi nusodawa man modasar ponian modasar ponwali paman jani bapa micen ada nih jani gumini pangseng kapung korukas madan jagat nusodawa ayo neraso bapo jani ngentoseng para jagat nusodawa bapo lakar madan bumi deni bapo dini kucang jagat Mat, yen buat ada nilakar sama tambah berau sama pengumi nusudamun ulin jani pasti apa mana jaga wali wali dagas iku kewalo apa de mawenan bapak nyamatan mangada dagat nusudawon di purno bapak pada dagat balik mapan balik bapak nabdap jagat menasar banyak
Yanyo ni madan wali ni madan wali gitu paman. Wali dasar gumi mapan wut sa pengaruh bapun apa jagat nusudawa laka raja bapa pamanada bumi modasar pun pengeras tinggi modasar pun madanian dawi wali gitu ya paman wali dalar kucap yaknya yen manut sastra gitu masih kandi pawacanan sang meraga sudano sang meraga wikan wali artinya neyan begitu aja mama sisian bapak yaknya ngajegang bali mapan subuh mocikno paman nyenanya bapak ngaturang wali sor luar dini jagat nusudawa metu paman kanjeng selamat uling jadi mawinan paman selamat tu dasar apa dasar pengeras cici di madaniannya wali margian bapak paman tegas bali kukosita mawenang bapak banenya kuer ngelaksana ngeraos kadi buku gitu mapan memecikno paman aja ngiring pedewe ke bapak paman rahayu paman selamat paman rahayu balik maafin tegas balik maafin tegas paman wali tuku sangkan wali ulian balik kuka ulian balik rakajang turmaning palu maksido mangiking kerakayuan segala segiling selulung sebayan tak domo kejang dasarnya neyannya udah